ikanya kangi mwathani arikitie gutwa ngukugwata ogeni ndene Weru TV mubangone jo turombe kithomo kia narua kiriuga ukagirika nkoro na mbere tutonya maandikone tiga twitembere uthiubo mwathani na njira ya romba mwathani ikanya gangi gakega tugukwira ibwega nontu bakwithira uria amwe natwi magita jaria jarikitie gukuruka na nkuruki magita jaja witite kwaraniria natwi gukurukira ruteruto rwaku ambiria natwi no thirikiria natwi na itharimo biaku tubione ndendere tore mutanagu Jesu Kristo twaronga mbaningi gucokia nkatho amen euku rirari gututongeria muthenya jo narua kana kagitene gaka ne ukure ya Korintho ya 2 mpambiritie kamustari ge 16 nako kariuga atiri untu bune bubugiragia nkoro cietu igirika ntiamba kwendereithia gicunji kiu ndenda mbere tuciurie ni imbi itumaga tugirika kana imbi itumaga tugita moyo kana imbi itumaga tukua nkoro kimeru kingi nige ntu bwai mantu jau jakarikaga nuntu bwa mutu mantu jara twitagira miturirene yetu jajo jariku womba kwithirwo wigitite kanya ga kanene muno weterete ntukwire okagurana kana ntukwire okagurwa womba kwithirwo ni igita ibwaguranire ugo no kurukire bubwangurano na kugurana womba kwithirwo ndire bwaguranire ibugitite kanya ga kanene muno mbere bugita mwana womba kwithirwo tibu wina gita ringi nagwe withiritwe na mbaju oturaga kurombere gita rinene nega tumo gakinyirire gita ra kuigwa jako gakua nkoro kana jako kagita moyo womba kwithirwo ineana oturaga weterete bagaruka mutegeri wa Weru TV ntuko ya narua ruteto ro mwathani ruriuga atiri ukakua nkoro kana ukagita moyo kana ugaitejera kimeru kiria kiombo tukinyira akui na tumenye uria mwathani akwenda kuga ntuko ya narua womba kwithirwo mukuru okwirero imukuru womba kwithirwo okwirero imwekuru womba kwithirwo okwirero imwana no kinyite kanya ga kwithirwo nandi uri akue gwitejera mwathani ariuga muthenya jo narua atiri ugaitejera gukurukira Weru TV womba kwithirwo ingugi uturaga weterete koe ikibarwa ndote andikwa permanent womba kwithirwo ingugi uturaga ochoaga nontu bwo womba gutuma ukagita moyo ndire antu bagita moyo kana baitejera niro bambagia guchotethio rutere rungi jontu baonaga atiri bakuromba mwathani egita riraja bakumwite egita riraja lakini mwathani ekaraja kama chokio atirareta ndendo kwira atiri mwathani atiugiaga na mwathani aticharagirwa mutegeri wa Weru TV ndire waitejera iro mathugania na magerio anko majejaga ugeta kuria arombaneri ugeta kiriaga wona kabiachara gaku kare akue kuthuka ugeta okauga ari ndirona ng'ani athithio nona ugeta guchwabia gugukaria ndenda gukwira atiri ruki ntuko ya narua ati mwathani ena gitumi gikinene muno muturirene jwaku karo mweterete ukagita moyo ugaitejera ugakua nkoro wija gutonya magerione kanko engerekano na baba wetu uria wetagwo Ibrahimu maandikone Ibrahimu bakugita kagita gaka nene bagurene na mwekuru wawe indi gwigintu bagite jakio mwana ingwiragua ne ukure Timotheo riugaga atiri mantu jaria jarikirie kwandikwa kagita gakarega karaja jaandikirwo nigenda twi tukairitana kumania najo na nikyo gitumi giki nkwenda twiritana nontu bubu bwa kuga ati mwathani akiuga atiri ugakua nkoro jontu Ibrahimu bagitire miake bakarire miake mingi baingurano kana bai muntu mukuru na mwekuru indi batiari na kana na wera ndeje ingi mwathani naritere auga atiri nama nkabutharima ruciara rwenu bwa Ibrahimu rukwethero ruingi nkurukie njota cira cithairwe matune mwekuru wawe ne akinyire gita arona kweli batu ara twakinya tutumba kutharimwo na mwana na wera ne bubu bwa mwathanire bwomba kwethero bukainga gukurukira nthumba yao ya muriti wa ngugi emwari uria baandikite kana uria bakaraga nawe
ibombere kubanga gwitethia arera mukuru wawe jukia ndumba ije ya mwari ukagite mwana nawe gwomba kwithirwo gukurukira mwana uju wira no rubura bwa mwathani ati akatwa mwana ati agatwa rurejo runene ati agatwetheremia kana agatuthegeia gwombe kauntu bubu bwakurukira mwana uju uria ugaciarwo gukurukira ndumba ije omejukia ibathithirie u lakini wira ne bwa mwathani na igita ria mwathani riteari riu maumerera imonto jaja chumburanaga nthigurune ja mwana wirane na mwana ote ari o wirane ntina kanyaga kweresa nteto iu rirekeria riakwa ne atiri ukagita muoyo ugaitejera no gakua nkoro gankwengerekano ere gatuma were wore nkungweria kweresa untu bwigenie na kugita muoyo kana na gugwitejera mtu mwe kana thomi baba betawa naturalist kana antu baba betagwo bathomaga mantu ya withire na into bia withire mtu kwemwe ari ndirichene ategerete kamundene kawe kamaua arona kiragutia gikinene muno na gikithongi kiragutia kiria kiari antu amwe gikinyete gigitabatabaya mathagu ende gite kuburuka wenderete na shughuli cia were aracoka ndirichene kairi arethira kiragutia kira gite kuburuka no giutabatabaga gikiringaga mathagu arathugania atiri kiragutia giki kiomba kwithirwo kakiremi kuburuka neumarire aratonya kamundene kawe kamaua aragwata kiragutia kiria arakiburukia nama kiragutia kira kiraburuka agitegete arona kweli kagikuremi kuburuka kiragutia kira gikuburuka agitegete ou kitietire kuraja kiragwanthi na kiragitigo tabatabia nyama mathagu jaria giutabatabia gikiburukia arakara agitegete arambirio ciuria biuria niki giatuma kiragutia giki kiremwe ikuburuka niki giatuma kigwa na gikiro rimwe netireo arajukia kiragutia kiria araethera kiragutia kiria igikuire aratonya kuria beta gutegera into ja club arajukia mewani ewe ire yaramagia gintu kinini kenda kiumba kuoneka bwega agitegera rungu rwa mathagure tumikia twakiragutia twari tukugituka na ituumatharike untu bubu arathoma anwe wejire kuritana ati kweri kama kuri mantu angaratanĩrie ndĩrĩa agwatire kiragutia kiria kiburukia ne ategwa akari na nikigiragutia kiria giatabataba are mbere gitira buruka kiria kiathithagia giatabataba are gikiringaga mathagu nikenda mikia eweke kuburuka ithirwe gukugitainya ithirwe kurika nikenda gikomba kuburuka kuraja nkurukie kuria muthomi uyu akiburukirie kirakinya kithirwe gigwita kuraja na gikuburuka bwega ura kubwirite na giguchwairio kuraja nkurukie ora kiathithirie gigikua gikuburukua untu bubu buganditana atiri na bugakuritana atiri ndiria wogiye gita ria mwathani maumirira imairira ndia kwithirwo atiri nkugiye gita ria mwathani ritira kinya na nyumene kithairo gikiriro womba kwithirwo nuonere no bwirirwo ibiachara eku mutegeri wa Weru TV indi njirere ochuire biachara ewe eku ikura kana kara uwe karire injire tiumenie na mwathani ndenda gukwira atiri maumirira ijajaja kiragutia gutambukanga mathagu mwathani ari banga atiri ugwe we mweterete igita ria were yakinya ugatura okumagia mwathani kuri ungi wogeria igita riu nawe ti ungi ni Isaka na mwekuru wawe ugwitwa Rebeka ndene ukuria kiambiriria wambirie chapter 25 wete 26 na 27 Rebeka akugite eu rire agita ana ba kwambiria kurwera kiu imandiko ya kuganda ba kwambiriria kurwera kiu mwankaro uga atiri ari nire nikaba nkuete nkurukio ntu bubu areta kiri mwathani aramuria imbie kuendelea mbere igwita na mbere thinene iji nkuigwa cie kiu mwathani aramucokeria aramwira atiri imigongo iri ndeneku na migongo eje ndire kethirwe rio mugongo juria mukuru jugatumikira mugongo juria munini na njire nkuyene atiri ana iba kinyire guciarwa araciarwa Jakubu na Esau
Maandiko yalituonia atiri Esau niwe wari umukuru, indi Jakubu niwe othingatite Esau. Indi nandi kuringana na maandiko Jakubu niwoka akathaga uria munini uria mukuru, niu maandiko yauga. Nandi kugita rugono ruu no kuine atiri igita iria akinyire ana baba bakura na bakinyirire igita ria kutharimwa. Muntu uria utharimwa na rugai ruo rikithathi no wewe thairwa Karija muromba ja mutungatiri kana muthinjiri mwathani. Indi Esau tabia were ari nayo ni ari akugura inyaka baria ate abwirite kugurana nabo kuringana na uge bo mwathani. Mwankaci ari bawe Isaka na Rebeka barethirwo na rwakairo nene nkorone. Indi igwakinyire atiri Jakubu arakaraja akakwendera Esau mwana uria mukuru, nawe mwekuru arakaraja akakwendera Jakubu mwana uria munini. Igwakinyire igita ria kutharimwa gankonia untu bungi ungi nawe ogeia nteto arakaraja uria muntu uria ogerie kiragutie mbere gikinya kuburuka kiratambukanga mikie mathagu. Turirwa atiri ndiria Rebeka aigua Esau aigua Isaka akibanga kutharima Esau, araigua nirio abangira jontu kwirikanaga Esau ari na gwe nyingi muno mwiri jwawe. Arabanga uria egairiri kuringana na mwathani, egairiri ria orikithathi ritibwirite kugwira Esau, ritibwirite kugwira Esau kuringana na maandiko, ribwirite kugwira Jakubu. Arogeia na arabanga mubango jwari no kurunya bo muthemba nikenda kitharimo giki gigeta kiri Jakubu na kugita rugono ruru ni atiri aramwira rete kagondu tuburi twiri aratuthinja kenda amurugira uria Esau ari amurugira kenda amutharima. Na njire nkue Jakubu aratharimwa, indi no ukwari kuringana na wira ne bwa mwathani. Indi ngina akugiye gita riria turirwa atiri ndire Esau ejire agire maruru wa guchwa atharimwa nithe aramwira uni ntindirite kweri na mana metho yakwa yatikuona. Indi ndekerie kutharima mutano nyakweja we Jakubu ejire aja akario nona na ndamutharima mbije igwe aragerio kuririra the akimwira itu ndakwira baba ntharima kire kitharimo kire gitigere. Indi kurakara untu buu butumbikika. Ndienda ukwira atiri wina abari Jakubu ri wathoma maandiko kinya Jakubu uria otethirwe nyina batonana na nyina agikua. Nindi niki barithirwo bari amwe na bakethirwo na kagita gakega nuntu bwa kwagya thina nuntu bwa Jakubu na nyina kogeiye gita ria mwathani igita ria ritibwirite. Mwathani niwe wengwo uria akaria urikithathi bwite kiri Jakubu na njira ria ije inyethirwo Isaka ari agukura na ate onaga na ari ndi tharime Esau. Mwathani niwe uri ndikarie gita riu wengwa. Ndire wogiye gita ria mwathani maumirira jethairwo kiriro na kwirira oine atenda athithia oine ategwa karwa. Ukeja kwithirwo bangi ibaguranire bakona batigitana umwaka umirira agachwa mwana nau goka mwana no ujo bokara nawe, lakini egita riri ritikuraja nteto ikarikia kumira kwirira kwithairwo gwi gukunene na njeu ikethirwo na ndi ni aragarire na ni athukanire. Mutegeri wa Weru TV mwathani na mubango jo munene muno gukurukira Weru TV. Ruteto ruru rukinyire jontura ari akue gwitejera uthithia mantu jatibwirite gachoke ndene na ndi ukurire ria Korintho ria tukuthoma wa Korintho ya 2:4 kamusari ge 16 na ndi mpendereirie kidogo iriuga atiri untu bune bubugiragia nkoro cietu igirika na bune buriku mutegeri wa Weru TV ni bububu indi kinya gukethirwa miri yetu iria yonekaga ni oragari mwiri juju jungi jwetu jwa ndene jukaraga o jukero agua ontuko jukajo mweru. Kamusari ge 17 gakauga atiri tonturi tumantu tutututhu tunyamaragua na tu bana asifiwe. Tumantu tututhu onyamaragua na tu kana okonyamarua na tu wamba kwithirwo oturaga orombagira mukuru waku agaruka ana baku bagaruka bona ngugi mantu jau onyamaragua na jori ruteto ruriuga atiri na tu nandi kagitene gakagakai tiga nchokere gichunche kiu kenda kigwatana tonturi tumantu tututhu tunyamaragua na tu nandi kagitene gakagakai ne tu tutumaga tutua kuretagirwe nkuruki muno miago iria minene iria ituraga magita jonthe
Wameria minyamaro ewo gukurukira mwago jurio kareterwa imwago jura juturaga Kenya na Kenya juturaga egita rira rigwirite ikyo igwa mandiko ya kiuga atiri antu bara bachuite omvo utonga na njira yotheru bokinyagira na bao bokauma kiriana bao bogeta kiriana bana bao na ichokoro nare nyuma antu bara bachuaga utonga na njira ire yagirite bachuaga into na njira ire yagirite mustari jo 14 jukauga atiri na tugaturaga tutera ithiritie mantu jaria jonagwa indi nkuruki jaria tuthaithagiria ni jaria jationagwa ni untu mantu jaria jonagwa ni jakagita indiri jaria jationagwa ni jamagita jonthe kou ubatere kuona nkuruki emurimo juri ogukurukira ubatere kuona nkuruki emunyamaro juri ogukurukira gicunci giakwa kia muthia ni ndene ukure kiriro kia Jeremia ni thatu kamustari ka 25 na 25 na 26 mutegeri wa Wero TV uthikira ruteto rurwa mwathani ure rukuga nkithirikiria ruriuga atiri mwathani ni umwega kiri baria bamweterete kiri nkoro iria imuchwaga baria buria bwega ni ati muntu erigire wonokio bwa mwathani na bwetere ari no kiri ukiri bubu urajontwi utina Kristo ndeneku nikyo gitumite wa taratara na wangaratana gwitochwo otethio nikyo gitumite wangaratana weta guchwa mantu jaria jagatuma mantu jaria oturaga kwiririria jakinyanira ruteto rwa mwathani ruriuga atiri ndene wa Korintho mbere 10 na kamusari ge 13 ati magerio jatureja twithagira ni magario ja withire jaragwata bangi na bangi na bangi indi mwathani mwitikikua atireka tugerua nkuruki ya inya yetu ni kuga ati ou jau ugukurukira mwathani ajathimite akona jati kuthiria jau ugukurukira mwathani onete otithira na agacoka akauga atiri amwe na magerio jau anyarega kujeberia agakwa na njira ingi kumirira nikendo kagita kumiria ndikuromba atiri mutegeri wa Wero TV tegera kairi kanya kau mwathani akwa gatumire ore kubwirite na mwathani netete kuthithio ntu bwa maana na bwa gitumi muno muturirene jwaku warega kugirika nkoro warega kugwitejera warega guchwa utethio kumania na muntu ungi rero ne arumi ore wirigaira muntu ande gurune guku yontu muntu no kagitaga kaiyaga kwa uweka kirigiro kiriwe na inyagwe wangaratanire orathithia mantu jaria tibwirite mwathani ne okwanji kanya kange gakwirira na kumuthigi na kuthingata kirira kiawe na agagucenceria muturire mwathani agekao gikingi na rinya na nikyo gitumite atiri atwitikiria ndene ruteto ruru gukurukira Wero TV ruteto ruru rwa kitharimo rugukinyira utione ni majabu jangana atia na ikitharimo kingana atia inkwaria no ore otemete ntame gukurukira Wero TV na inkwaraniria nonge njenge tofauti na ugwe utharimi ukuigwa kanko kurikithwa ko kuborerua nkaraniria nonge nawe othithia jange giutate na jaria jabwirite kuthithwa kana othithia giutate na bobo thoku ugo othithirio ntagete ki Wero TV ujonge nawe ndeje na kuborerua na bwawe nonge uri gukinyirwo ni nteto eje gukurukira Wero TV mwathani arinya ugaitejera ugutura orombaira mukuru ugaitejera ndaikeria weta kugita moyo niro mwathani ejaga ndaikeria weta gwitethia niro mwathani ejaga na nkwengerekano enjega weterete muntu ndira waigwa no kwenda gwitari nirio umagira mwathani negite gututharima gukurukira ruteto rwa Wero twarikie kuigwa ndene rito ria Jesu Kristo gaturombe mwathani bwega nuntu wa biugo biria urikia gutuboreria nabio mwathani bwega nuntu wa gutuonia kuria twitete giuta tinago tugucokere na tumirie na tugite gukira ndira twiterete ututharima no tuthithiria mantu ja manene ibwega nuntu wa mutegeri wa Wero TV mwathani urikite kuigwa maromba jawe no karaniria nawe ndene rito ria mutanagu Jesu Kristo twaromba ningi gucokia nkatho amen.